Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na kanalu. U epizodi ćemo pokazati teorije zavere u poznatim crtićima. Crtani filmovi čine veliki dio našeg djetinjstva. Ispostavilo se ipak da postoji gomila stvari koje ste vjerovatno propustili, a upravo one mogu da promene vašu percepciju o njima. Dakle, nemojte da nas mrzite, ali ovo je prvi deo liste koja činjenicama uništava nevini pogled na crtane filmove, a možda i svega što ste voljeli. Prvo mjesto Scooby-Doo živi u ekonomskoj depresiji. Scooby-Doo popularna TV emisija koju vjerovatno svi znate. Da li ste ikada primijetili kako su svi sumorni, postoji obilje starih oronulih kuća i zgrada. Nikada ništa nije lijepo. Još jedna velika veza s ekonomskom krizom jeste da monstrumi nikad nisu bili stvarni. Uvijek su to kustosi muzeja, baštovani i tako dalje, čudovišta, koji imaju motiv da uplaše javnost od nekog velikog blaga ili nešto slično. I zapitajte se zašto nikad niste vidjeli neke bogate ljude u seriju, što pokazuje tužni univerzum Scooby-a i ekipe. Na drugom mjestu Svinđer Bob je posljedica nuklearnog testiranja. Svinđer Bob Kockalone, sam po sebi čudan crtani. Neki tvrde da je on zapravo posljedica nuklearnog testiranja. Hajde da počnemo sa imenom Bikini Bottom, koji je za istoričare i teoretičare sablasno sličan Bikini Atolu, ostrvu koje je poznato po nuklearnim testiranjima tokom 1950. godine. Nuklearna testiranja su poznata da izazivaju genetske mutacije, dakle kada sabirete 2 i 2 možete da vidite zašto je Bikini Bottom takav kakav je. Na trećem mjestu malo znanja može da upropasti sve. Dugogodišnja jurnjava između kojota i ptice trkačice i njihova reinkarnacija je svima poznata, ali ispostavilo se da je besmislena. Kako se ispostavilo, ptica trkačica uopšte nije brza jer ona dostiže maksimalnu brzinu od oko 30 km/h, dok kojot može da postigne brzinu od oko 50 km/h, dakle kojot je samo glup. Četvrti, i oni su ljudi. Zamislite ovo, sanjate da odete u Disneyland, napokon stižete tamo i vidite ovo. To bi bilo to za epizodu, ako vam svidjela ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo ponovo u sljedećoj. Ćao!